Jorahu Aisha IPFT be like no hohom dodom tongmani Tripura hasini lukurok be bagno sawimano phiaba apte heklaino kisa beramungni bisingte tini hasti Tripura ni kabang kok lukurok IPFT yakere Tripura mothani bana romphimani hasini lukurok nukha phiaba a lamano lama thangai Tripura motharok ngui tongmani nonnogui haino hai jora tongshani dera jakba ki philui Nokhala Nokharka hasti Tripura koplung dal bidal thayo IPFT ra ungmani haiklaino Nokhala Nokharjak 28 Silachari Manubankul bo haino IPFT klai bisi 2026 ni jorawo aro IPFT ni ngai batainai Harinath Tripura no lama nok thangai Tripura lenni kok awai mungno awai klaimani mangpli ka soi phaika IPFT ni kok abono chungno tabu tewaisha jora rei naigrandi patimini kono rei lila podo jomatia sai ke sawi khana ka hastini lukurok no krenadi drong nai dong Tripuri Khorang তিনি Silachari Manubankul অনেক বছর जों আছে চবা 2009 नि খাইফেমানি তো কোনো সময় जों ক্যান্ডিডেট মায়াখো 18 जों সরকার সালাইফানে जोंनि বিজেপি ওই जों বহুত যতন IPFT नि সাপোর্ট সে বিজেপি नि পাইরো ओंके ताबो जोंनि 2026 আছে সরকার সাজনাই जों রহিনাথ বাবুনো হরিনাথ বাবুনো जों ক্যান্ডিডেট মাখা ও 2026 এডিসিব যে जोंनि IPFT সাপোর্টার তমাইরো বড় বাসাই ফেকাঙ্কে जों অবশ্যই जोंनि Silachari Manubankul जों हरिनाथ बाबुनो जों कप्लाइखे जों बुकनाय जों खमानि बांगै जोंनि कर्मिनो बाय जों मालायनि बांगै फिल खायनि बांगै जों आबन बांगै दिनै जों अर जोंनि जत एलाका दङ जों पटिसरि बिसियो जों तब बांगै कक साइ दङ जों जत जोंनि आरो कर्बक आन्दानि जे बिसि दङ जों जत सारा रय हानाय दिनै जोंनि ओ हाबावा जों लुबैनो जोंनि कर्मिरा जों उत्तर बायजानाय जों मने खायै उपलब्ध जार जों दखल Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rizakha boni ni kumangka kumnu Nokhala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo Paditham mai hostel tongui chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kabar 936610729 ukok duk number